Kamera. reka 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 nta mugore ukomera, nta mugore ukomera burya abagore bagomba koroha. Are. Twisi Abazbani iki? oya nta mugore wo gukomera. Amara barahari. Bajya bavuga ngo abagabo bagira ubwenge bubiri, Ayiwe. ubwenge bubiri kandi Bonyine. ubwo bwenge ngo ntibushobora gukorera rimwe. Bubiri. Iyo bumwe bufunguye ubundi ngo buba bufunze. Are. Ubwo hejuru n'ubwo hasi, hasi ntimuhambaze Iyo ngiyo. epfiyo. Ubu tugiye kwigisha abantu uburyo abagore bazajya baba indaya imbere y'abagabo babo. Are. Ugomba kwitwara nk'indaya imbere y'umugabo wawe. Iyo ajya kwifuza aba afite komporutoma nk'izi ndaya, wa mugore we yagukuye muri kadirake, yagukuye se hahandi bategera sinzi ukuntu bahita, Wasanga ariho yamukuru. aho kubera bari isugi n'undi ari imanzi. Urumva batangira akazi, umwe agatangira kumva utuntu tw'ubushyuhe, undi akumva utuntu tw'ubushyuhe, ariko mu by'ukuri Bushagarira buzamuka nyine kwaje. Yego. Umusore aratangira ashakishirije mu mukondo, umugore ati reka sha, ati ko numva aho ngaho atariho handyara. Bavuze uti yagiraga mu mukondo. Mbabarire cyane. Mu mwanya wo kugura ako kantu k'isegonda, buriya bimara nk'amasegonda ngahe. Biriya byishimo abantu bashakisha mu irari ntabwo bimara amasegonda menshi cyane. Bajyana iminota ariko 20, 30 biterwa.